Bombi, tifrik u nies innoċenti midruba, jew saħansitra maqtula u jitħallew f'nofsa triq. Dik hija xena komuni fil-vant tal-Ukrajna illi bħalissa tinsab taqbida tal-invażjoni Russa. Xeni surreali li qed jgħaddu minnhom numru ta' Ukreni illi darhom sakemm ma spiċċax bord ġebel m'għadix toffrilhom il-paċi. F'ħames ix-xirka tkellimna ma' Marija Frankowska, Ukrena li ilha tgħix f'pajjiżna l dawn l-aħħar 6 snin. Hija spjegat kif lanqas tista' temmen dak li għaddej minnu pajjiżha. Nowadays you cannot believe that it happens really. It was like dreams for me. I couldn't believe, I couldn't understand. But when you start to seeing news and to speak, to your family and your friends, you understand that it's really happened. Nar l-24 ta' frar, l-ewwel attak Russu fuq l-Ukrajna. Lanqas setet tagħlaq għajn majn biħsibijiet li taqlula moħħa blinkwiet dwar familta, imma wkoll dwar ħbib tagħha fl-Ukrajna. Marija li taħdem bħala senior carer ma' Care Malta qalet kif sabet appoġġ kbir mingħand il-kollegi tagħha. Saħqet ukoll li xogħla jnissija ftit mid-dwejjaq li qed tħoss għal dak li għaddejja minnu l-Ukrajna. My colleagues, they offered me a big support because all the time my manager, my colleagues, everybody, they ask me about my situation, about my country, about my people, It's really, it's great, it's great. Ta' kuljum hija tkellem lill-familta fl-Ukrajna u bajnejha jduru fi dmuħ qalet kif minkejja li ġieli l-komunikazzjoni tkun diffiċli qed tagħmel minn kollox biex tibqa' f'kuntatt magħhom kontinwament. Marija tenniet li qudiem dan kollu hija tibqa' b'saħħitha sabiex tkun tista' tgħin lill-Ukreni li qed isibu refuġju f'pajjiżna. I am enough strong, I don't need a big help. I just wish to help to our Ukrainian people, to our refugees, to our children who is coming especially to Malta, because what I know, and I was a volunteer, I went to airport to help people who arrived to Malta. Fl-ħarnet jawriet l-apprezzament lejn il-poplu Malti Wawċi, il-Gvern u l-Knisja tal-Qlubija li qed juru mal-poplu Ukren. Dan fil-waqt li temmet tappellna favur il-paċi fl-Ukrajna u fid-dinja.